Alımlar kitap yazıp atkanda birinci iswadda жазып kete öğret. Çernek. Andan keyin anı oңdoydu. Oңdogондон keyin öçüröt. Andan keyin anı tabiit kılıp kayra başkadan жазып çıgat. Bizim tarihimizde köptөгөн kitaplar var. Şol жазган alım, şu жазып atıp, şol Черновок boydan kalıp ketken. Kayra anı oңdop, öçürüp жазганга жетишпей бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Андан кийин анын устаздар, шакирттери, башка адамдар келип аны оңдоп, түзөп жазган учурлар кездешет. Бирок Ибн Хажар ал-Аскалани рахматуллахи алейхи ушундай кылып өзүнүн Фатхул Бари Шарх Сахих Бухари китебинде ушундай деп ат коюптур. Бирок адамдар ага өзүр айтат эми эч кандай бир дүйнө оодарылып кеткен жери жок. Biri aldım arkasım oldu. Peygamberimizin işlerinden degende, Peygamberimizin hadislerinden dedi. Hiç kanday bir ziyanı yok dedi inşallah.